Tuni hinjong Sunday special episode na dingin Bible to akikai tudol temkat ana say kinuitin. Tuni ay say diwi kay to na bawa ahile nang honjong na het nom te diw kata asanin. Kinjong hi chitu hi kana het nom ten khat chahin. Bible isima ahile pakai Jesu hi apin ding kisay masa ana akonin apin zo kumsom lani ahi chanchu ana ki record doin. Abanin kumsom thum alhin lama konin aki record kinin. Akika asung kum som lagi tabangi ama chung chang thu I macha aniki sei puine hi hichi kum sung sia Jesu hin komandan hi Ethiopia Bible kiti ahun aki sundoin hichi Ethiopia Bible a ki mudung zuya tunia hi Bible a Jesu thusim ki sei loka Ethiopia Bible a ki sudan thiam khat inavet diwa hi alhang pia e hon he dan wa hi pakai Jesu thu hi kum som lani a hi laya tempula akimun akona Jordan vadunga baptize achanna hicha chu direct a lut jinga hin ahin la Ethiopian Bible ahun hichi kum som lagir ka asung athusim jong kho akisun doi hi Ethiopia hi vanoya Christian civilization ana masaloi jong hin athusim hi luimong monga hitain kum sang ni lampi sung hi hongki peson son hitan hi ama ho khang thusim hi mi gam la apia vai hom lenglin za chum hole hodan lama thanei ta milin milal za chum honjong a khel da opowin Jesu amuda no le a het dan aneu lai thu simle athil kidang bol ho chele achi na le athil he them theina hin na le thi na chunga athunei na ho asai da no hin pakai Jesu imuda no le I het da no hi a hin khel lamdang te mai the hi hechile khabu akona ithu sei diu ho hi akisim thu mai zong ai puin athu changa anaki sun mong Ethiopian mi a million sa simhon tuni chan ge azong hi asim jingwa azui jingna layo ata san jingna layo hi ai hola hi atam zo hin pakai Jesu thu sim hi alheng ke ya het lo hi ti the hi aji chu ama khuljin ke pat na hi Jordan vadunga chu hung ke pan hi lawin Bible a kumsom ni sung di chet pakai Jesu thu ama thu sim akisei ginglo na kum sung hi the silent years ti injong ake na hi Bible a chan Jesu kum som lani alhinin tempula thiam pulin ho to chi na thua aniki holim na thu akisen hichi chu lukbung ni chang som ngale ni na a chu kimuding hi hiti chun chi akona chun athu sim chu aban I ma ki sei ki tapoin tines a hi lai thu ho I ma cha jong akisun poin kum som ni la ko a hi chan sunga chu koi to kimwa ipi abola hoya chi a ato ding amisana dinga iti kigu na anei hamti ho I ma cha anaki sun tapoin hi hichilaya hi kidang ta kha chahila tun vetsa nain gamlam kai mithupi ta khat thu simbang chu nasim tai tiute a hi le kumsom lani a hi zawa kona kumsom thum alhin chan ke ka sung chu I ma cha ke sun lowin ke koile iti dana hichika chu ki sun loham alole ki sei do loham tia hi ki boi pi mai theiding a hi ahin la pakai Jesu thu simahin hichi athusim ki sut lo na sung jenga jong hin koiman ima complain a bol point hichi phat sunga chu thupoi mo ima sut do di lo hin ti in ami zo si in apomun agel jengon a hi hichi hi abang le e ho Bible a hi sut tha lo dinga kilado mong khat to a hi dem ti jong hi igel na chang jong om jin Bible lui pa monga chu uma a hi wanga mi ching mi thim hon asu to wa ala da o hiding ham tia hi anaki gel kum jong ji a hi aji chu tu khang se helwa hobung masa hola ajong chu Bible thu pomdan hi anaki banglo jing sa cha hi tain mun chom choma hi thu ki sudan jong ki banglo ipi chu koi dena pha a ai lo le ipi chu la do a pha ham ti hi agam lam kai hon ama ho dei da na asim ji wa hi hiti chun phat ahung chi na hi le hichi tua ai hon iman pe no Bible hi ho in dung hi hen lang ai lo le Sunday school le mi mala dinga hi hen in kwa manding hi jong le mi zo si manding in athang pi khanin ahung ki che pin aka ala athu sim tampi kilado a ki jaw sa talo om tai ne hi hichi akila do hola chu hichi Jesu Krista kum som la thum a hi akona som ni la ko a hi chan ka jong hi kilado danin akilang tai ne hi hichi ka la athusim hi koiman jong a hebe se tapuin het dinga poimo lo dan bangin ami zo se in het ding jong akiko tapuin hi a hin la hilaya hin
hlumlam gam ho to ki banglawa Christian chondan khanin Jesu tu sim amang ka hi anakoi tu mun hobung tampin a het pha talo lengam thanei ta ta hon zong a het pha lo wa asu sit but lo hil devin anakoi tu mun hi heti jun Ethiopia gam sunga khon Jesu tu sim abona kiman sa lawin akiji doin hiji a hin tu phat so ta nunga hin ei ho Bible ki mulo ho zong aki hedo thein amma ho akona hin ta asan na hing aki mu be thein hi cha akona hin Jesu Christa hi ho hil tu mai mai hilawa mihim te chon se thlatna thimai mai hilawa ati labula kuna chu hlagawa hingjinga ana umjing sape hi ti aki che sai ni hi Christianity thu isai ting la mi ho atam zon ilunga igel pe no chahile Christianity hi Roma kuna hungki pan hi tin aki gel ji na hi haji chu Jesu Christa cross a athi phat lai chu Rom te thanei na le vai hom lai pha rahin hi ja chu ama ho thanei na nuya kuna hungki pan do danin akelangin hi a hin la Christianity hin poma hin chi pi hi Rom te Halloween Ethiopia te zo hi ti in akimui na hi haji chu vanoi gam vai pulin ta ta hole colonial maps ho akisim do masang pe a chu East Africa thingthlang kam lama ho Ethiopia te hi Christian nation masapen anahita wene hi hichi Christianity adinga akipatna bulpi a foundation ahi tinjong akisen aji chu 4th century bullama chun Roman lengam chun hichi haudan ahi lole sa khotha iti dingham hi ipi ahi zong ahe thiam nai powin hinla Ethiopia tenwang amho agam pumpia achi piu amho haudan ahi ti in aphong do tawene hi hitia chu Christianity chu hunama ki pom sa hilawin amho zo hin anaki pom cha zon exam kiti hichi lengam sunga dingin ahin naw lai lungin anapangin hi Ethiopia hi gamle go lazin mi colonizer hon Christian hi diutia agano tho hi puin hunama ki pom sa hilo khonunga min ahin pu lu jong hilo Jesu Christa ama ta thu sein akona apomwa azui zo hi tin jong akisein hi Ethiopia gama ki pana thu pha alun masat dan hi sol cha te lekhabu x kiti azong akisen Philip min Ethiopia gamlam kailin ta khat akimu pi thu chu i het te di hi vanoi gamdang dang ho ta sandan za chom choma akina awa akiboi boi lion Ethiopia te hin thibbe chain ho in aniki saun mula konin ho in thupi ta khat anasaun het na lekhabu miching mithim ho su to ho akonin thilsim didan ho anazelun Rom tele zat dang namdang ho political thu hon ato kha alo hil Christianity ta san khat ana ching tu mun hi am ho thu sima lung lun ta kir khat cha hile 6th century la chun holzin mi Christian mong khat cosmas indigo places kitipahin exam copy ag holzin hi hiche chun agama Christian lengam lin ta anakitun do a haulam kai lin ta ta ho aneiwa ki khopna le pathin thua ki manna dan ho akigon tu wa mundang gamdanga kona Christian ki bolgen thehon Ethiopia gam ahin zurwa akin sona theidiu dan akisim ho jongchu agamudoin hi Europe gam atam zo a Christian ho akisu gen theya akisu mangjing lain jong Ethiopia ahin Christian ho hi anahu do zo ne hi Ethiopia hin mihim se se ahu bidowa aven tu mo hi point golu itu simle thu kisun ho adia gas pawa kisun ho jongchu anaching tu mun hi hichi gas kiti hi Latin sanga jong ana masa hin hicha thu kisun akoi tu mo hi kum sang le jabu walzen to kha lo hilin anakoi tu mun hi ama ho hin thlumlam gam mi hon Bible kona apai do le khabu le chusim ho jing jong anakoi tu mo hin hiche ho chu abana hi hin sei diwa hin a hin la hiche masanga chun i he diwa poimo khat chu a hi kile Ethiopia hi Christian khang thu sima dinga mun poimo ma male ahung ki pat do na ahung khan le namun jong a hin agam jeng jong hi Rome te ka he poi ai lo le Britain ho ka he poi a hi lo jong le France te ham ka he poi koima gamin anabulu a anala o a hi lo zein amaho Bible version hi edit ki bolo aphalai kila do chum lo asi yong kila do chum lo kisu chum lo abang banga chu ki koi jing hi ai hija chu Christian khang thu sim hi akisim phalo a hi dan mong monga kisun do ho na hola hi le
Ethiopia te hin anei vin akoi tu ve ti hi het diu poimoi ne hi ei hon het nu izu Bible hin le khabu som gup le gup anein Ethiopia te hin wang somgi legi zen anei ne hi chuti hi le ei ho Bible sunga hi le khabu bung som ni le di hi kilado hi ti di da ne hi isei ma bang wa chu sermon ki bol na hi ta ta ki hil na za chum chum le Bible sim namun le neolai Sunday school ikai para kona Bible hi bu som gup le gup ma hi ti a hi in ki sim tawa Genesis a kona Revelation abula kona achai chan aling sel hi ti a hi ke poma hi hinla Ethiopia hin a Bible hu bu som gup le gup chan na in akinga jing nai point achi pe kinin som git le git chanin achi pe in ei ho Bible King James version sangin bu som ni le ni in atam zoi ne hi a hi le hi cha hi lungdon na pen cha hi le ep ati le ehon Bible bu som gup le gup inei wa Ethiopia tian som gi le git ane ham ti hi aji chu veleu chun Christian ma sa ho jing jong chu anaki pum khat lo wa hin Jesu thi zo nung kum za izan ham sunga chun Middle East Africa le Europe kam sunga ta san cha te ho chun le kha thot le kha buza chum chum anasimun official ta ki sim do Bible ana nai pui ne hi amhon anasimule anaman ho chu le kha thot le ki pa na thu pha thim gaw thil muwa ki mu ki sun do ho le chi na thu ki sun ho akhang khanga hung ki pi son son ho bo chu a hi ne hi a hin la Christianity chu ahung khan le che phan in ta san cha te zo se chu tha khana ki bang ta a chi tu theina diwa su tu ahung ngai tain thu di chu ep hi a hlem chu ep ham ti het hen sa ahung ngai tai ne hi hiti chun ho bung lam kai ho konin ki ho khom na anaumin ga het theidinga Nikia Laodicea le Carthage kiti ho a ho lam kai ho chun le khabu kidang be se iti ding ham ai lo le mi him hi na khellama thilbol theina thu ki seina ho supernatural be se ho le mi hlama dinga hen ha sabe se ding ho chu a hin chum koi do pan taw ne hi bet sanan inok le khabu bang ho i vera hi le hi gul lui le khabu hi masanga chu min anadop sang ma wa hi in hobung lam kai lin masa Tertullian le Justin Martyr kiti hon jong ana seyon zut le khabu jeng in jong anaki se ne hi aji chu inok le khabu hin vantil wana kona hin ki son thaon mihim chanate aki chen pi wa milin Nephilim kiti ho anahin do dan hole wangam thugu mihim te koma aki phun sa dan ho jong ana sein ichi thu ho hi mihim te adinga kidang wal iti ding ham dei aum lo je achu hobung mi hon sei tu jeding a het lo dio hi tia anakila do hi tin aki sein hi hlumlam gama khun kum asang asanga sim lam hi koiman a phata puin amang hil abang jing ta in hi jong le ichi thu ho hi Ethiopia inwang det in aching jingun akoi tu jingun hi inok le khabu hi Bible khang the sim le khabu la in azaw sa jingun asim jingun akhul jingun azi do tha tha un akhangin ahung ke pisu su ne hi hechi se cho hi puin Ethiopia Bible akhun Isaiah thim gaw thagawa wangama akhul jin na thu the book of Jubilee kiti jong azaw kinin hechi le khabu akhun siamtil bu hu azat chum dewin asein Jesu Christa achapan lai thu ho jong azawin leingana wachalim asima ahindo sa mihim athisa ho jong akai thodan thu ho jong akimui ne hi ichi ho hi lekha buza chup choma ki seison na akuna iza kha mai thewa hi Ethiopia gamawang ho hichi thu ho hi ama ho lekha buwa hoita anki ji do sangen ahi in akhang khanga ahin chin tup jingo hi hlumlam gam mi ching mi thim hon Bible hi ahin la khenwa ahin su tu wachun Ethiopia ahin alui pen mong chu ake koi tu jingin hichi hi adi zo hiding ham iti na chang jong om ji ne hi a hi le Jesu Christa chun a ministry ahin pat dinga chu akum kum som thum ahung leng tau tan imama he thima chi na adim se ai ta ne hi a hin la hichi hi mihim hi na a isewa hi in ama hi ai te akuna chi na le lo pin adim jing hi zo a hi ama akona thil kidang le datmo kidang dang abol ho zo se hi mi asang awa masang asai juite apui khom masang pe akona kepan ai tai ne
ai ho Bible ki mudana ivetle Jesu hin kumsom thum ahlina Jordan vedunga baptize achan masang si ahi thingthim abola tip bet danin agilangin ahinla Ethiopian te Bible ki mudan wang aza chomkinin athil bol theina le athanei na ho hi apina kona pin tha hitain neu cha hi akuna ahin man pan ahitai agiti ne hi hicha athil bol kidang ki sei hola khat cho hi le Jesu chu neu cha hi lain ni khat chu vut lain akichimin leinganin wachalim asimin hichi wacha ho chu ahu alha khuma ahile wachalim ho chu ahung hing don alha azaun aleng thei jing ve akiti ne hi hlumlam gam ho adingin wang hichi hi sim thu sim danin akilangin ahinla Ethiopia chun hichi thugu hi sora kun anaki ji doa ke koi tu bahitai ti in ata alangun hi thusim dang khat ki chehile thingthim bol mi ma khat ha ta ki su kha a khut akisu bo khar hi aumin mi dang ho chun I lo ding ham ti in ki chat nai na dimun a hinla Jesu in ama chu akisu kha na nunga chun a khut all chain a koin pet penin anasudam e tin jong akisen hi athusim sa chom ki sei hola achun adang ho sanga kidang khat jong aum kinin ni khat chu chapang dang khat hin Jesu chu noi si ta in abolin asam si na hile hichi chapang pa chu apet penin a thu in athiden tai ne hi a hin la pha chom khat jovin Jesu in ngailu na nei ta in hichi chapang athi sapa jong chu anasudam kinin anahin sa kin e tin jong ki sei ne hi a hile hichi athusim ki sei ho hi ta san ha sa iti dingam vet hoi be se lowin akilangin e ho Bible ki mudan dung zuya Jesu chu ta sa le lagawa thilbol thei ta ahi wanga athilbol theina ching thei ta aman cha dan ki sei ho to ahung ki tu be ta pone hi hichi ji ahi anakila do jong hi mai the hi Ethiopia Bible hin Jesu khangdong cha ahi laya athilbol theina aman cha na ho thil si in manghi jong le mi him mit vet denga vet hoi be se lawa aman na ho jong asein mi him a hi na a midang ho banga ahlana thil I ma zo se ahin jil na ho chan amu do sai ne hi Ethiopia mi ho adingin hi chi thu sim ho hi min asaya ata san sa mai wa hi puin am ho adinga anei ego khat tabanga akhang awa ahin chin tu pewa het jing na in le bang dunga jong ata wa asim uwa ahin vet tu pewa hi in hi chi hin am ho a het sa ajingu khat awmin thin na kiti hi mi hon I hin het pi ting ki pan a hi puin pathinin hinna a hin pe akona kinei pan a hi tai ti jong mu thei hi chuti a hi le Jesu Christa hin kumsom thum a thin zawa a ministry ding se a ki gu na ane hi puin hichi a ki sei lo a kum sung si a jong hi ministry a pat a hi tai ti a ki chinin van noi mi ten wang ama thil kidang bor ho chu pathina kun a hi ti nom hladinga kiging nai lo bo hi a hi le Jesu Christa hin chapang a hi laya jong thil kidang abola anadam lo asu dama a hi le iti dana e ho e ki sei pi lo hin tem ti hi lungdon ta khat che hi ki hi azi chu Ethiopia ten a hin chin tu mule khabua chun thil kidang le thusim kidang dang akimuin ama ho le khabua ki su dana kuna a hin vet le e ho le khabu to akitu lo na adim sen ne hi e ho hin alang pia apin ding thu le apin tha thu kumsom na ni a hiya tempula holam kai ho to aneke ho lim dan thu le chwa kuna kumsom thum a hiya ministry a hin pana anadam lo asu dama gilkil ho awa a cross a chon se ho thlat dinga athi a atho do kit hiti hin athusim hi heven hi a hin Ethiopia Bible to ivet ka a hi le e ho hian hi aka ala ki chop homa hling zo lo danin akilang tai ne hi Jordan luya baptize achan masanga seijui ho ako khom masang ki pa na thu pha a sei phung masang ho chu idinga vanoi mi te het dinga ki sei phung lo hin tem ti hi lungdon ta khat che hi hlumlam gam mi ching mi thim ho mudola hichikum som thum apha masanga Jesu hin khumandan ho chu adi lo athing lowa a het owa hi je achu ala da o a hi khat tau dem a hi lo le ipipian ji a hi dem ti wang a ke he point a hin la Ethiopia ten wang Jesu hin kho apena kona athi chan geya abon cha ama thu sim hi athing a hi ti in a koi tu mun hi aji chu leisi na ahung lona ato ding zo si ato do na thei chan ahung hlun na thei dinga chu ahung khan le na kum zo si yang chu poimo hi ija chu Jesu chun akisol na ato ding abol do na dinga kum som thum chu apum nga je ngai point
anewa kuna ato ding abol ding zo si ahin bola ahing akom thil ima achi tu theina dinga ching thei ta le tha ha ta na ahin to pa dai tai ti hi chuti hi le eima hin khu jing jong pathina dinga ikipi na ipon pan na mi ten e het pi lo jong le e ya ding in wang man na i ma cha aum point pathinin agu a nang dinga na pha ato na hi ti mu the hi hi chi chu Ethiopia gam mi te le a Bible e hil do khat cha hin ta san ki ti hi pulpit chunga mi thu sei ita san se che he point nang ma sunga thip sel le lungniang ta kita ta na hin theina jong pathin dinga san thei ta hi mi te he dinga thil pha na bol na le pathina dinga na kipi na ho cho Jisu nungzui na hina kila na he point gu thima pathin dei lama na chon na pa zo cho wangam ni khoting le san thei dol hiding hi Ethiopia tian Jisu chu kum som thum a hi akona athi chan ka se se hilawa apina kona apumpi abula kona achaina chan ge a amu chit bangwa chu e honjong Jisu chu pathin cha pa hi ti kichin ta imu che diu poimo a hi Ethiopia Bible hin Jisu khandon lai thu sim se se aji lun ai puin hlumlam gam hon akoi lo hi lo wan gam thua gau thu ki sei nasata ta hole wan til te gal sat na thiam gau thu sei za chom chom le pathin thing kong thu ki sanjong ate ke chai na ki sunin hi a chai na in ikitim nu mu chai le ei ho Bible hi athing pun Ethiopia Bible ipom diu hi ti na a ki sei wang ai puin Jisu hin khothu sim masalang ho jong ji do in aumin het the ai ti thua iseu bo hin ama ho ta san le jp ho e zui tiu ti na wang hilo hi a thu hi ka hin sei chop neo no ka sign hi jong le ala dan anathi mo hi tin in jong ima a ke chom di puin i het kham khama thil dan chui ga sei o hin sei hi ram kha jong le ke he thi mo hi tin ki su di zo hi tin tu ne ding in hi chan chui sau tin hi chi thu anangai zo se pathinin na bon chawen phathe na bu so ke tawan